Kuda cuma fibro te mana banga cek gini ki list keempat Mei kene kebre hapo ka district and station code kini ki post ki bala pelat jong ka stenographer LDA bat chokidar bat sweeper temta ki list ki la Mei ki mi kham hadin te te sa check na po website la da pimpat check na gal yang kitu ki ba let apply ki pimpat check ki list jong ki eligible candidate ki la Mei dengan suya tu tang ki kanongot ki ba yo te kitu ki ba kwa ban check ki list ki keteng jong la da pimpat check sa check na po ka website te page na po recruitment la ne pila ban klik na ka link na po description kan ya ramai direct sya ka ka site ki ban pen i kini ki keteng bisa download hi ki keteng pada te namta ka post kane ka post stenographer ki number of candidate ki ba eligible ki don kumba south san gode ai te ka date of interview bade ka don la ka jong sngi. All the candidates are report for the typing test on 30 September. Te kan mau ha kitu ki ba apply namta ka stenographer te kat kum kane ka instruction komno all the candidates are to report for the typing test on 30 September live 3 September namta ka typing test at 11 am. Candidate will be considered for selection on the basis of net speed kum bajing speed ke jong fi. The candidate who qualify for the typing test will be allowed to appear for the shorthand test to be conducted on the same day. Haga juga sngi hi kan pelong ka typing test and pelong saya kata ka shorthand test. Haga juga sngi hi la dapat qualify ka typing poi ka shorthand test. And the list of candidates qualified with shorthand test will be published on the 4th of October. Te gini candidate ki ba qualify kita berarti bede ke submit ya ka list ka 3 October and be called for the work interview date which we to be notified. La pila qualify untuk kita submit ka list 3 October. Dan ya ka date of interview bede kin sa pentip bede hapo website hi sa kan mau wan check po website kane ka de jong post stenographer. Te ha ka bade jong post jong LDA ki eligible candidate nam ta ka post LDA baro gidon kumba arspa khandai phulai ngot ai kiba eligible nam ta ka post LDA te ka date nam ta kini kila penbu la ka jong nomor ba kibon ki candidate te sa kan mau wan check te sa kan mau ba dalam download de list check ba hangne kila debu ki la bu la ka jong ki slot nam ta ka typing test ki serial number la ka jong te ka typing test kan dana du ar phunyo ar phra ar khandai dal bang tu bade ki sapen mi kali so 3 Oktober nam ta kini nam ta ka kindo ki ban yo eligible of candidate who qualify the typing test will be published on 4th October and will be called for interview kin sapen tip bade ka trek jong interview hadin te ki candidate ki qualify nam ta ka sweeper ro ki don kumba shispa prap sangut nam ta ka post sweeper te kini ro ki don la ka jong ka personal interview kila ail pa nomor ba nam ta kini ki post LDA stenographer ka don shua ka typing test bikin pendep be hapo ka live 4 Oktober live 3 September na dep nang ta bade isa penbi ya ka personal interview kan de be ha Oktober te hangne bade kini nam ta kane ka post sweeper kila penbi ya ka personal interview date kini direct interview be te kan don shua we do sanpho kan de san 3 Oktober dan sanpho do shispa kan de 3 Oktober shispa we do shispa propsau kan de hau 7 Oktober maka jong tarik kumju ru ya ki chokidar kadon kumba arpos e second mau tenam ta ka post chokidar bade kine ki ba apply ki don kumba shispa nyop khandai ngot e te sa check ki kateng ki jong vi te kane ro kumju hi ki labo do serial number na ka personal interview kan de 3 Oktober 3 Oktober but new 3 Oktober la ai ki serial number te sa kan mau kita ki serial number ni fi itu ka first day kan de 1 to 50 second day 50 to 100 third day kan day 100 to 179 te second mau bade ka jaka kare ba district and station judge code Shillong bej te second mau itu keteng kini ba apply ba mi keteng kini baro lai sautali sa check keteng kaling nam ta kan de ban yo kini list apa ni po ko official website jong ka shillong.decode.gov.in kila ban yo kini lena klik kaling bo description nam ta kini post tang ini jip tip